Danas je hashtag izuzetno popularan, a milioni ga koriste na društvenim mrežama. Na sam pomen ovog pojma svi se sjete i Instagrama, Facebooka, Twittera i Pinteresta, a to nam govori da je hashtag postao globalni trend koji će se zadržati. A da li ste znali kako je nastao u stvari hashtag? Pojava simbola hashtaga ili nekada kod nas poznatiji kao taraba prvi put je zabilježena početkom 60. godina prošlog stoljeća. Tada je kompanija za telekomunikacije Bellslab konstruisala fiksni telefon koji je imao za to vrijeme nestandardnu tastaturu koja je sadržala brojeve od 0 do 9 i dva dodatna tastera, zvjezdicu i tarabu. Kreatori hashtaga su mu dali ime Oktotorp, što znači 8 okto nastavaka torp. Postoji i teorija da je simbol dobio ime po slavnom atletičaru i olimpijcu Jimu Thorpu, koga je kreator hashtaga cijenio. Robert Brinkhurst, čuveni kanadski pisac i tipograf, je kasnije na svoj način malo detaljnije opisao etimologiju naziva ovog simbola, navodeći da se ovaj simbol koristio mnogo ranije, od 60. godina 20. vijeka. Ovaj znak je korišten u kartografiji kako bi označio glavni trg i 8 tačaka koji ga okružuju, dodajući da riječ torp iz originalnog naziva znači malo selo ili polje. Tokom 80. godina prošlog vijeka pojavio se telemarketing. Možda vam je poznato da se u to vrijeme na kraju poručivanja određenog proizvoda pritiskao upravo ovaj simbol. Kod nas se popularni hashtag i dan danas koristi, recimo kada kontaktiramo svog mobilnog operatera kako bismo saznali svoje stanje na računu. Sa druge strane, hashtag se na internetu prvi put pojavio u okviru IRC chata. Sadašnji princip primjene bio je sličan kao i danas, odnosno hashtag se koristio za grupisanje poruka, slika, videa i drugih sadržaja. Svrha hashtaga je bila jednostavnija pretraga i pregledne liste rezultata. Iako vam je vjerovatno ovo poznato i nezanimljivo, možda će vam biti zanimljiva činjenica da ovdje govorimo o 1988. godini kada većina nas ili naših roditelja nije ni znala šta je internet. Tokom vremena IRC je porastao do 1 milion korisnika. Sve je postalo zbiljnije i bio im je potreban naziv za teme na IRC-u. Tako nastaje čuveni hashtag u obliku u kojem ga mi danas uglavnom koristimo. Smatra se da je njegov začetnik bio Chris Messina, avgusta 2007. godine, koji je hashtag iskoristio u jednom pitanju. Messina je dugogodišnji korisnik IRC-a i ekspert za socijalne komunikacije. I upravo je on predložio Evanu Williamsu, osnivaču Twittera, da ubaci hashtag u svoju socijalnu mrežu, radi grupisanja pojmova i olakšavanja pretrage po kategorijama. William ovu ideju isprva nije prihvatio, smatrajući da ovaj znak nije dovoljno atraktivan i da ga ljudi neće koristiti. Danas vidimo da je pogriješio. Već tokom 2008. i 2009. godine hashtag postaje sve popularniji i prihvataju ga korisnici Twittera iz cijelog svijeta. A zanimljivo je da je Facebook prihvatio hashtag tek u septembru 2013. godine. Danas se koriste gotovo sve slavne ličnosti, veliki broj političara i utjecajnih ljudi širom svijeta. Posebno interesantna primjena hashtaga u svrhe internet marketinga, gdje se kampanja baziraju na promociji i forsiranju određenog hashtaga. Da li vi koristite hashtagove i ako ih koristite, koji su vaši favorite?